السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی ترمینی، یعنی ترمینی فعل څه معنا لري او په پریزون، فوتور سامپل، پاسی کمپوزی او لمپارفی کې څنګه کنجوګي کولی شو. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. ترمینی معنا یو شی ختمول یا خلاصول، یعنی یو شی چې ختم شي خلاص شي. دا ترمینی فعل په پریزون کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. Je termine. Je termine. Je termine. Tu termines. Tu termines. Tu termines. Il termine. Il termine. Il termine. Elle termine. Elle termine. Elle termine. Nous terminons. Nous terminons. Nous terminons. Vous terminez. Vous terminez. Vous terminez. Il termine. Il termine. Il termine. Elle termine. Elle termine. Elle termine. او همدا ترمینی فعل په فوتور سامپل کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. Je terminerai. Je terminerai. Je terminerai. Tu termineras. Tu termineras. Tu termineras. Il terminera. Il terminera. Il terminera. Elle terminera. Elle terminera. Elle terminera. Nous terminerons. Nous terminerons. Nous terminerons. Vous terminerez. Vous terminerez. Vous terminerez. Ils termineront. Ils termineront. Ils termineront. Elles termineront. Elles termineront. Elles termineront. او همدا ترمینی فعل په پاسی کمپوزی کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. J'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. Tu as terminé. Tu as terminé. Tu as terminé. Il a terminé. Il a terminé. Il a terminé. Elle a terminé. Elle a terminé. Elle a terminé. Nous avons terminé. Nous avons terminé. Nous avons terminé. Vous avez terminé. Vous avez terminé.
Vous avez terminé. Ils ont terminé. Ils ont terminé. Ils ont terminé. Elles ont terminé. Elles ont terminé. Elles ont terminé. او همدا terminé فعل په لامپارفait کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. Je terminais. Je terminais. Je terminais. Tu terminais. Tu terminais. Tu terminais. Il terminait. Il terminait. Il terminait. Elle terminait. Elle terminait. Elle terminait. Nous terminions. Nous terminions. Nous terminions. Vous terminez. Vous terminez. Vous terminez. Il terminait. Il terminait. Il terminait. Elle terminait. Elle terminait. Elle terminait.